nawe afata ibisumo umuntu wese ku nimero yiwe bose muri Yes, hallelujah. Wow!
umugoroba mukazi tugiye gusubira twitse umwanya muto. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Turabishimiye kandi turabiyegereje. Bwana sifiwe. Paulo yaranditse aravuga ngo wambure umuntu ushaje guheneberezwa no kwifuza gukora ibyo kamere ishaka, ngo wambare umuntu musha ngo wagenewe igukora iby'umwuka. Bwana sifiwe sana. Iki gitaramo iyo umuntu atarashikira igitaramo uzuza ukazobona impinduka z'inyuma, ngo babaye benshi, ngo nanaka yari yaje, ngo nanaka yacuranze, ngo nanaka yavuze, ngo hagarikiye naka. Icyo ni igitaramo cy'inyuma. Ariko iyo umaze gushikira igitaramo hazahinduka ibintu muri wewe. Nicyo gitaramo twakeneye, niwo mugoroba twateguye. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nubwo uticara wari ugomba kwicara, nubwo turi benshi, ariko umuntu windutse musha niwo twateguye uno mugoroba. Bwana sifiwe sana. Si igitaramo gisanzwe, si iby'inyuma bihinduka, ni umuntu musha w'indani ugomba guhinduka. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Tugiye gufata amapendo bazi kuyavuza, tumanuke turi benshi, twiyegereze umushitsi. Nitumara umuntu ugazabuza abandi kuvuga havuga, turavuga turi bake, siko twoheza umuntu amasegonda 30 twogeza saa sita, nta muntu urahagarikira, nta turi benshi, havuga abantu bakabandi twese tunezeye. Bwana sifiwe sana. Turanga papa, turanga, turabishimiye mwese. Tuvuga umuntu mwizina, turakwishimiye. Abashitsi n'abasango, zamuka papa, zamuka, zamuka. Abafite amapeno muje imbere, mwegerane, mwegerane, mwegerane. Bishimira abashitsi. Mwanya muto, mwanya muto. Aha. Sawa Yesu we.
Samana imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi imbaraga zawe zirabuje uri Imana ikora ibitangaza n'imirimo mu izina rya Data Imana y'imbaraga urakoze kubikoze sema haleluya basingirije mikoro kandi umuntu w'umugabo wafashwe standukana n'umugabo utafashwe kandi kongeza ndi bitange Somo mubyakozwe n'intumwa ngo afata Yakobo bataka kwiyongeza na Petero kaswe twanezerewe kwiyongeza kuko nabamwe bazabiyongeza za primus bakiyongeza amatabi n'ibindi nako ko twanezerewe hakure gukoreka ikintu kimwe Satani akamenya ko twatarama Imana namara umuhagarikiza tubara kandi gato mugisha harakantu yaratangiye gushirirwa turi mu cyatumye mwimika abadokiteri arongera kandi agakoreho twegereza amateraniro kandi umuntu wese akomeza kuvuga neza kandi murafashwa sema haleluya asiga usako umuntu wonyine gusa ataraka ukazuvuga ngo Yesu 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 nta kindi gisiga nafashwa abanyamurenga saza oye upfuye gusa kubabwira gusa ngo Yesu yukaribu azamafatwa akabaragi haleluya 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 none twanga papa nundi nawe afata ibisumo umuntu wese ku nimero yiwe abase muri Yes,
dusabe mana duha umugisha muragahora munezerewe muragahora mu bikari by'uwiteka Yesu Kristo azobitura ubugingo bw'iteka niko yavuze ngo agiye kudutegurira aho muzaba niyo tuzobana nawe amen. Barakoze Imana ibaheze umugisha. Tugiye gusenga abahagaze bihangane nta kundi natwe twogira